بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أولا أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليين كي هندي في جنوب هندي دل فارت تركمتن خان إيهوتي في خان فقوتيس إرتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسنجا سلامتان تيجت نبيات تفيات مركانا اسم برهاجي ونسنجا. وبليين كي أرانتنا حديثا تكا وان udah oke saya ucapkan di sini kabar dulu fe hadis sanis hadis matoko hadis kicisan ini kita fakata wang udah oke saya kabar jujur karena aku ama fi qalbi dan hurtuftani akad lagi fatani wang kana ittifaqi damtani di sini gafat boleh yang kian selama boleh yang kia nabi gafat ko sallallahu alaihi wasallam sahabat sawali kabeti sahabat akan jin ad-din an-nasiha jin amanti islamatana jechuun isummaanuu nasihaadha jeen. Nasihaa jechuun toltuu namaaf yaaduudha, obboleessa keetiif yaaduudha jechuudha. Kana sahaabonni yaa ergaa rabbi eegaa rabbii kun nasihaa ta'e liman mee eenyu nasihaa yaannaa jedhaniin. Kana nabiin sallallahu alaihi wasallam rabbiif yaaddan lillahi jeen ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمات جين بجور بليا في الإسلام. تكفارتي ربي في الدنجين، كتاب ساتي في الدنجين، إرجاء في الدنجين. والله توتا مسلم توتاتي في علماء توتا يخافي توتا إساني في الدنجين بليا في الإسلام. تكفارتي ربي في الدن جتون سن أكم جتور بليا في الإسلام. هتشتين جبدون أسخيس جرتي. ربي في الدنجتون والربين بوسه وأنا ربين بوسه خنا أبتني ربي في ده اتأمنوا بيهودا جتوا رب لجن في الإسلام. نمنس نسيا ربي فيات نما قرآن نكون ربي برابو بيه أكاني في ربي سبحانه وتعالى قرآن ساخنا بوسكي حجته جتوا ولكتابه كتاب ساتي في الدنجل لما فارتي كتاب ساتي في يادو جتوا رب لجن كي أكم جتوا كتاب ساتي في يادو جتوا كتاب نكون إيجاني في ربي برابو جتة خفرت تاتي وان كتابة خنا خيسة جرو بليان كي خنا سلاما كتابة خنا خيسة تربين وان دلقاجي تندلقيناجي تإرّا نصرر دانغانو خايك أبو بليان كي خنا سلاما خنا أقوم إني ربي برابو فمي جنة فرن سنتي وان إسا خيسة جرا غاري ربي اتنو أججي فرن همتو ربي نرانو دورتي irraa baqachuu jechuutu kitaaba rabbiitiif yaaduu jedhama jechuu obboleeyyan kiyya kan islaamaa. Ammaasis itti aansee ergaa rabbiitiif yaaddan jee ergaa rabbiitiif yaaduu jechuun akkami? Ergaan rabbii kun ilma namaa akka kiyyaa kaniifi rabbiin rasuula godhee erge kanatti erge inni kun ergaa rabbiiti jettee dhugoomsitee waan inni itti ajaje qabattee hordoftee jala deemuudhaatiitu ergaa rabbiitiif yaaduu jedhama jechuudha obboleeyyan kiyya kan islaamaa. Ulamaa'ota yookaan beeytota isaaniitiif yaaduu jechuun isaan san bakka isaan dogongoranitti haqarraa sirreessitee bakka isaan jallatanitti isaan san akkaaniif inni isaan karaa haqaa deebi'an godhuu jechuudha obboleeyyan kiyya kan islaamaa. Wallaaltota muslimtootaatiif nama kitaaba rabbiin beekneef yaaduu jechuun akkam jechuudha obboleeyyan kiyya. Wallaaltota isaaniitiif yaaduu jechuun waan kitaabni itti jedhe isaanitti himtee isaan kana jaalattee fitti hammattee akkaaniif isaan karaa amantiidhaa karaa qur'aanaa karaa hadiisa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam deebi'an taasisuu jechuudha obboleeyyan kiyya. Kanaafuu akkaaniif nabiin keenyatti nu ajaje akkaaniif rabbiin keenyatti nu ajaje isaan san himnee fi gorsinee fidhiheessinee jaalannee yaaduu fi jaamaa jechuudha obboleeyyan kiyya kan islaamaa. Obboleeyyan kiyya kan islaamaa amantii islaamaa keessatti waliif yaaduun waa'ee nasihaa keessatti baay'eedha dubbatamtee jirti obboleeyyan kiyya. Namni namaaf yaadu kaniifi obboleessa isaatiif yaadu kaniifi hamtuurraa nama dhoorku kaniifi khayriirra nama dhoorku guyyaa qiyaamaa himilkaawaa darajaa guddoodha arkataa jechuudha obboleeyyan kiyya kan islaamaa. Hamtuurraa nama dhoorku khayriirra nama dhoorkuun darajaa ummata muhammadiif sallallahu alaihi wasallami baay'eedha gootee jirti quraana isaa keessatti. Rabbiilleen nu dubbatee waa'ee nasihaa waliif yaadu waa'ee ummanni nabi Allah muhammad
khayri irratti wal ajaju waa'ee hamtuurraa wal dhorkuu keessatti darajaa guddaa badhaasa guddaa ummanni ammaan duraan qabne nuu kennee jira jechuudha obboleeyyan kiyya ummatoota baay'een nu dura dabree jira nuti ummanni nabi Allah Muhammad ummata boodaati ummata isaaniin booda wanni biraa yookaan nabiyyiin hin ergamne jechuudha ummatoota nuun dura kute nabiyyoota tuulaa kute Muusaa kute Iisaa kute akkasuma Nuuh irraa qabee ila nabi Allah Muhammaditti ambiyoota tuulaa dabre ummanni kun hundinuu ummata itti ergame qaba ummata isaa qaba Muusaan ummata qaba Nuuh ummata qaba Iisaan akkasuma ummata qaba ummata qaban kana keessa ummanni nabi Allah Muhammad jechuun ummanni keenya kun ummata kana hundani caalaa jechuudha Iisaan caala Rabbiin subhanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessa dubbatee kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar isin ummanni nabi Allah Muhammad ummatoota ammaan dura kute kana hundarra caaltanii je maalin caala dhiiroo yankiya waliif yaaduudhaan caalla nasiyaa kitaaba rabbiitiif yaaduudhaan caalla rasuulaaf yaaduudhaan caalla akkasuma hamtuurraa wal dhoorkinee khayri irratti wal dhoorkuudhaan caallaa jechuudha obboleeyyan kiyya ummatoonni ammaan dura nasiyaa ummatoota isaaniitiif hin yaadan obboleeyyan kiyya namni tokko hoggaaniif obboleessa isaarraa hamtuu takka arge akhi obboleessa kiyya tanan dalaginni ja'aane waan kana in dhorkiyooniif inni karraa dhorkameerraa dhorkamuu didu yoo taate guyyaa lammeessaatti jaan guyyaa sadeessaa isumaa wajjin kan inni hamtuu hojjeta nyaataas wajjuma nyaata waan silaa shariikummaa keessatti barbaachisu hunda wajji godha isarraan cituu jechuudha ummata ammaan duraa keessatti ammoo ummata keenya keessatti waliif yaanna obboleessa keenya hamtuu hoggaaniif inni dalage hamtuu sanirratti isan dhiifnu maaliif waan waliif yaannu waan nasiyaa nabiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa isaa keessatti dubbate san hordofu jirruuf jecha jechuudha obboleeyyan kiyya kanaafuu waliyaaduun akka heera shari'aa islaamaatti bakka guddaa qabdi kaniifi ummana keenya kana ummatoota ammaan duraa san nu caalchiftee jechuudha kanaafuu obboleeyyan kiyya xiqqaa fi guddaanis dhiiraa fi dhalaanis hundummaan keessanuu akkaanii fi walii yaaddan akkaanii fi nasiyaa waliif yaaddan hamtuu obboleessa takkaa yoggaanii fi irra gartan akkaanii fi irraa dhorkataniin isinit dhaama asumarrattiin isinii dhaabaa obboleeyyan kiyya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh